Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Wih, ada pocong nih. Wah, pocongnya rek ngelahi koyo iki. Pocongnya wis sarapan apa durung ki mau? Wah, durung. Makane ngelahi iki, guys. Wih. Pocongnya mangap-mangap. Wih, terus di sini ada setanan merah. Lagi setanannya kok diam? Udah kenyang, Mas? Udah kenyang, makanya diam. Setanannya katanya bolong. Ya, Mas Elvan yang jadi, guys. Mas Elvan kelas berapa ini? Wah, Mas Elvan kelas 1, masih kecil ya. Wah, Mas Elvan kelas 1, guys. Pakai setanan merah. Celananya bolong. Terus ada Mas Dava. Mas Dava jadi barongan. Wah, barongan hiu. Terus Mas Devan ini mau jadi apa? Wah, Mas Devan apa dicaplok, guys. Terus ada Mas Bayu. Pakai apa, Mas? Wah, barongan hitam. Terus Dek Jihun? Wah, barongan kodok. Terus Mas Iqbal? Bawa kepala Wah, kepalaan siapa sih mbok gowo? macan. Wah, kepala macan. Terus Mas Rama? Wah, buntut macan. Yo, saiki Mas Dava. Engko Mas Devan nanti dipanggil. Rawuh rene. Namanya Bapak Joko Sukirman. Ya. Wah. Mas Devan. Dileduk. Dipak. Wes yo Mas Dava. Yo saiki Mas Iqbal. Mas Elvan yo. Mas Iqbal, Mas Rama karo Mas Reksa. Yo do metu setane metu sik yo kan nek kene padang. Ayo le. Ya joget to Mas Elvan. Wih, setanane. Kene Mas Iqbal nek kene. Ya Mas. Iya. Macane kok dhuwur barang iki ketake yo Mas Iqbal. Awas pit. Wow. Buke Mas Reksa buke. Iqbal, nek kene padang Iqbal, nek kono peteng bel. Gak ketok dolen. Yo wes yo Mas Iqbal, Mas Reksa wes yo. Wah, jek mencolot poconge. Den, takut Den. Boleh takut. Ya saiki Dek Jihun karo Mas Bayu.
Awas sih, meron mau potong. Dejun sini, nak tanggul, Mas.